Mpatawa yendo ili mambala Wayo do il mambala Do ili kankumdi kayari Akwala baniranga dunia ngo akwala banga banga ba teguma amaka yo banyara la ya yeloko to chekati azan pa awte banam na za duma tin mola wonam duka gase wontin mina za sa nyevle ka ton parta ala fe di ko pun ka ta kana te jinjimo pune eti azan fan dem bien zanti samban nem ke di jimo ka te pi bol inside tamale mi wilum boni abu moaz zon mi ti anan saha kanon zo son domi te jima ya tame le ti awum yasam denye deni te mala one of the very talented artists musician in Tamale la ni woma o nyala ngun pan o man pam o ila chankanta ka northern region konko ako pour the 5 northern regions za halezan tout paga ankara o nyala ngun pan o man pam Dagbang music industry ma puni nti haban kunye ni vo shaban pille kana ka yila ta panan amfane ka bihmal da lurunma hal ka shamal miriyama cikan enno marhabi pihna jima puni sister Naam marhabi Ngwenya okay zo tumala mimnatuladi tudumo puni sister tenan zo son domi tin bora de ribe non tom ka tinya timira yu yewa yetimira yanjin yerite de tenante so ka to bora ka ko attend it as tout le tempo ka pa ne anye sa to kana ngoma tuli soyi be samban ne kayen bo hanule nye memunatuladi kula kayan yale to tulin ne zan la pa abuti bin nam da zaduma kan ko yalma wannan te iko ka te jin la jimuma kazan porson anti ne vo shabang ba kusa yunde la program ngoma to memunatuladi nyala bipo ombel so inkulmi ko yi dagbang ma na yakan yina yindi ni kanzu ni pulo ka bodo ama ni kanzu gi ama tamalmo man kamna te jin tamalmo okay ka nyeno vo so yinde yila du ka to nang da acten magba jala okay kanang de soundtracks entre dagbang movie industry man okay nta mimna tulade mun kunye su okay sister gafara ashin shukuru biala ya shi biala okay but SSS level kanzani wow wow that's beautiful wula ka da ko kana ka asotitane apilme yila yundin ka ke yila puni ka bolera inspire piadin do nsuni ni ke yila puni ngun sahashale de wa okay dama mjala karam katanang de maulidinma ka tralan yu Indian movie nim pam okay dama the film yu da zada nyala Indian movies to Indian movies ngone dinin zang sim chahe yila ne okay because nda mal de kukwale ba katalan be karan kanang da maulidima kaya yila nan biyar funuma to kan tulan nan guzan pa yila nan ma pulu kay yila ma ko har karam ma gwanda kullah nan la guzan pa de pulu so na onda ko ma faham so ka me su bi yila nan mani ba karma nan targa shukurma ba ka canzalen ya targa okay so kada kwalam music industry mani nan da yila nan ma and then nan yesu ne tonye shanka shabka ngbasote music ni nyala tdamale tbaba Rafik Dacha okay
o yili jargu palasa war. Oh yeah. Recent time to ara ku love you. Yeah, minu da nan tracks ba. Wow. Akra o mamman biyara. So kana nci ka sister Sirina no kunye pa ka pena industry man kan bana kama o. Nguna if pa abine to nan mangbana mo nyanya ne to nan bin sha. Okay. To kana chika sister mi da gwati chana me udunguna lanyen chi pa. Okay. So kan gba ku mora kale be mi ni enjoy socially. Okay. So through that can teach on to be Accra ma can meet traffic there cha. Okay. Ku gbanu ngo yila ka bor female voice. Okay. Kan yo oye no to nan lo to. Mami da kan da bi alabadi so kana kan yo oye no to nan to. Ko be believe na nan fu yin la yila men pun be yin la men yan to nan ta mamma la interest of ni yili interest ni yili. Okay. So mala mind that the shalang ben yala musician. Me we mean na indol social but no ko na ma I'll make it. Ka oyel manoke ne ka prove nti chama no ko try ne to le musician so idra wala ka man jama la so ka chan studio. Okay. Jawlu ka tra nan la tracks ma. Alaji Sidik Buari sani. Okay. O yung mane. So ka chan ka betin mo ilan ma ka kanang backings ma ne feature ngantu. So after nimane munturu Rafik Dacha kamini afa digital tembeltaba. Okay. So ka fa gba yelma omida yerla Rafik kaman be beno movie industry ma. Okay. Be pabora ilan ma ne be film okay. Because nan da tabin ya arma dole Indian style ma, Indian style ma so ka be jani de tuni kaman bugbarinyi nguyen nan da ilan terba. Okay. Karafik yana nan good pam. No consultant ma ko yele ma me o yana to nan. Ye kaman bito male movie. Tento jini kan sabe la ilan ma. To nan tabaka bazalan de films ma. So ka ndale yolo na biakra yenti kanata ma na bushi. Okay. Ye manira shi kanata mal kan bo afashi. Orana bila bolan fu. Okay. Kan chan ni mane. Da obati yelma obi harnan ya shamsu kan kana halba nirabe yilshal an ku kana ta pikma yilshal ma. Okay. La yilma brada manira dale. Oda ka yimu oda bela unya la fama oda bela tan pa so yilma da ku bela ma but kan lira ni ma da nyala mu ane. Okay. Asa den no. On ku to yirni kan na tan punu programs ni kayan kuna kayun zaba so tabyam latinum dadi wannan bayan so ka afa bubi agushe tuma kan beni man o san ma bola fongma so mbela ni mana kan nang de la yila nan ma intirba bu face branan film shala Hadija kan nang yila nan tiba ka nan la movie ma so nan la yila ma ka bazan nan la movie ma kan le beni mana ka bor producer intimity champion figure pia tele. Okay. Za ku sabo jira. So mun da zan macan nana ku si sani. Okay. Ka tete miti bra Richard. Ka bra cha ne da tumnin da maldim. Ka bunyanya ne tunin ila biya ku to. Me oyin tunin. Ta ma min da chaman zan la tip tira usre analog tapes ma tape cassette. Yes, la cassette ni ma. Yeah. Okay. Da ku zan la me din kan da zan chan un friend da be kulkul school nu din. O san kan da chan bo tape cassette ma chan tizan nan o tape ni. O tape. Mala din ma drama ke ruwan le ka voice. Yeah. Okay. So ka nda zan record la raw voice ma. Nzan na tin men wo ba. So raw voice ma ka you don't know fine. Ni the tune betab kan mela la ila ma so kabra bola arkan chang kumasi. Tenang la ila ma. Okay. So minim be kasim gazo da miti kumasi because minu zanda la anchang.
unda jima changde de ma banan pun channi okay so unda jima cho bo me da nan la o yil shelda bien yura the title nda bala so kan gbe nyongo ma ka trala chang tenang le so we have yedin danye a first album ka ayina first album ila 98 wow. Okay yeah wow so Dabba. Check okay ka second mali ina second mali ina 99 to 2000 wow imela 99 bakale ina 2000 okay so chekatinya anda empiri yilama la sahoma wula ka alambra yuna brama problem with anzana mancher lokshep lo ma be bra ku nyelem karno okay zantwa okay yelmale mbada be le karni ben sha go ta mamuna ta maza malankane na zo fada da ami mbanda biane okay to nta mbada be le karni problem zanto okay nira yina mbawon ba mi gbanin be music ya to ale so ne yina first album ka mbana bana ina chan basan kan babu hama ni bi yare ka nirbi yiro okay ni o ni chan ta tun shelma na vo yo tuma na kan chan ta tuma na tuma ma na vo yo lam ko nyale so na vo yo ben yilo la ka mba me mala ban sha'o mba ba jariya to a ora ba jariya to a na zo na mbo balankan ka buku yara ko fuka ba yele ko bol manante ba akalo kan sa wani tu shayin tundu ma ulan le nyela la tuma kan yelo tuma ma nyisha karayi min vo manga ko bedene mais nan vo manga ko temin nan vo manga bedene even me bubte de punu ba kamam bukte ku zamba bazalata banam za ko bubte kaman den tun ba besha ko hali malla banam gar kay to mbaba believe o be bi yalma challe o ku yalma weto dende nyi dinde panan vo yotuma nyale kar nyala tunsha dam linye e bene mbakarta ama dinyala za abja nyale inchalle dama injenan to wumda dam bi me ay kanan vo yotuma nyale mbani andi tabane kanan vo yotuma nyale o injilanam ka mini afatu feirunuma dadabu atai base minister ma banama so marvelous namza so ka lam marvelous group ma ba nirbo pam da so ka bakana na ma karamin bambongo entum de tuma mama kara bambongo nam ka bena no yotuma ki tuma kara ne le no fo shabon yin le no fo shabon ma no fo yol be me to ne be shab no bala industry man ko no na alhamdulillah ndi nyala wano paya so mbawon sandra bun problem zam okay that's beautiful am pili la ma kana swelle de anye nanguru puni anda bwane yilama de changshamta de chanta la be de becham to nangu nguna akuto empili tunshel ka nangu kada puni dole ka nangu yemjane okay yemangle foi kam yelne mam fu yelne kaman lala ban manara inda gubi la ma pam kana ba mi sociane en dolba balente nyangu yan song okay e truka nyangu yan song mama mangba song la shel polo kana tru ni mana kan batana nyangu banyan song ma okay ka ba song ma kan nangale lala ta mami traba mi la tumani nyesha okay traba mi de tuma so tunda ba mi de tuma ma mi jibin ka ta ta funi mashi akunye na hangu foi kana ta zana na bazo so ya mala na hangu nguna tra nye bjala ba kapam
So ayila no anwe yila no pam nyi mama yi kwen yula yila no mapu ne denka yunu tu ne kama dene nye yishare nyi mama so ne gapa koi nkutu pi yishare enso ne gante because mbenang de yila katlan yishare na karpala de garla dam fundo yema okay so my favorite track then I will pull up ma ben yara pam ko to do be ben yara yi ko to do ka aso kulu gba de pune shele so boxable doli de pune shele ku kan ka ayunu tur kama ngoma ni mer yirani ma ngoma kam ma suna kulu gba pa nyala no foso ya kaman in me yila kar ku mini kaman en yila bon kanin to yila no majal pa okay straight no yila feel la de la yila ma garma man jene so my favorite nirbe yila nam kan to feel la okay kaman mama yila nam fune ne to yala ne kaman mbor raza okay ama nirbi yila nam kan to feel rangar mama yila okay so I shemo we so me no yille kan ye mama yulle karaba sas kar nyenye karnya mane mere okay fine checkati te so ka gui into vo comme kalam na be lolo kam gare comme TV zone na bon sister me mna te la de mbetu du mo pune kati dira fan ma so sori amedi kunan ka be sambanne kan ne pun yera sa sheka ma chente follow it subscribe to YouTube channel ma to be on Facebook you can follow us ka like it ka channel TikTok was ha te bien anto follow it then kwan check out the back program sa sheka ka gbanye the first person to watch it so the chan kan ta la matizan jima to okay to vous comme kalabna sister na nyala ngumbe dumo pune sister bohago ma niru pam bohalango ama kala kama yan bohale anke yila pune halat pa tinji sahshemo a regret ya anan da yila ma ka aibu regreti dalir dinin cika abu regreti ya mangle mbai welcome nan da yila okay manu welcome dalir sharzo nyami de sharmin de kuto nan kabda anege kambu miki sudi be kamba nan sumbiti so pelle ula la kay putile ma kamba ti so pelle be so do okay true in yilana ma and then saloma zo mba yaltam because salo borla nan da ban shama okay so salo no borma ngba promise min sahal kam ban bor shale yam mal matirba til ka ula kayan yalma til kamil tibahta ba okay dama nya vilnya la din to chaka tibahe taba ni to cha ila pranlan lankane okay ila ni to chama pranlan lankane okay so and then den lampaya intaha ila ma da tama yushale in yi duka da puni na kutunya okay katima yushale biashare in yi rika ila puni na kutube okay katima nirlum shale na yurlum shale in yi duka ila puni na kutunya le okay dama katima pina because sometimes ato ku chana kasota ban sha akarnya la turu ogumla yila karanu munya asim ko gbanan so psel kai na ho be ka chan nta da ban sha kat la yolar ka so na onon ne sa no ono ku to ku ban sha ta lala ban yi har ma na ko nyara da kai na ta
lala bin ma mi zo in kan yadda nan ma zan na ku tunyale wow zo in bu yaltam halbjala okay tin kana ta pasa hashel mama anan yila halin sahango yila ne pa chanta pa lok shapuluma ayul le karazu be ayul le ke sahamanda be shama karan de gar sahango ne pa be sham ya mangale tisahama dara dinya mane ina menyo akaman tisahama dara so pumpung dembe shamma okay ka dalir nyeden kan dalir nyala anye tindabe tisahama tramale kasete ne man kwara kata kana sidi ne makata kwara zungo le lebla media bane okay nyingum milen nyaban sha'ada buni okay nyiji andi wa abwa pang mama kawula yes abe nyaban sha'ada buni okay am denan laban sha'ana di amfani buni har nyingun jigba kayel sono nan taka nyale purla ngundir amfana zo oben garga futu apazola tibdi hakuni tenji sahashalon okay fukparam dinin panye tutuma amma first tin da biyan ma tin da lihir mi o zala nan langu ka ti gubi nan ta tabson la la nirma okay ko zoe okay ka gbata yina ka gubnan ta table son la ka tra table son da taba wow amma pumpun tijimi in kwalin da tabna bana lura so no dura ka ta voro lapsarna wow kala la min de tule of course so din kan ya kaman ya mata sahama da su tara yurta pam wow pumpun mi jelen sene putu an zote wow okay anan featuring pam amin alcoholic musician taba yeah bapuni nka ayultinya karangmanla amino featuring nda chen vien yaranga amin prince okla okay minu featuring da chen vien yala because sashel kam urana jammalu album kan yila kadene okay mina jammalan album ko ba tabukar okay zola ka tira inte mamilo da dira ku sam kama mamunu collaborate tam sashel kam zo minu okla te binu da chan ya pam apart from una Ahmed Adam me una onang de Indian style ma o to bor female voice okay ko zama kan nang tu okay but okla una mamunu da ku zam kama te kun anytime kam ko album show minu halin yika yille ne yilde puna ma bakin suna yan nan mai okay hin gbadan lalan da yel to mi dai nan da ti mi saban yile yan zan wato okay okla inyana nan yila sham kai yillu ho din ne sham di bor mal ko yam o de tuna tam nan ngo ma pen woro tuna nan o ka mal lan zal kana before ka tana chan studio okay o boy no dinu en bol mame do ula kan ya mbialam bala okay o mama mparba nyuma dezo en yidan kam mi so en yidan bala okay dezo oy nang beno en bol mame kan yesen chan ko tinno yilanam o tinmelan guhma be ko yillan guhma won subo yila sham di mal kan ba yilo tongo tungu so katam mal zala trader la tab ideas kanan da taban ya hare so try ku ina da malaya okay ambe industry ma puni kanan kai album na sona man dia amana a album na ma puni ka feeling on shama so pala okay din yala kaman lala sahama tegana la arango dra ka value okay so ngita la abul kawla de olihirla la tatale halka balihirla zakarle okay so de dib sheka en bana kawala arma ka la aram bala amma ula kan yalma annan bin sha'ama dirtulu nan garlala amma de bican am borsham okay en first album kan filele second album manguna misai ken danan latam okay
so misai ke nan le ma misai ke mi onyala adalci nin salori be nan da bane kaze no nin musician ma da bage o ku no o bno kurlo manga anta ba ka gwa nan subsale wow apart from I can in second album third one mana nangan bane kale zanti ai ki ko yile o yina so no I can ningla into albums jilma min bi do abo so ka yile na after jilma manguna mama mang da pil nang dam ban yara production so do yile ngomini gutulen se mama mang yi embanna okay so industry ma pune nisan nan kuto bien ka bena pona ba tour taba a collègue musicien min na ban shaka ba palga so ka halka na jemu karna biya so pune e malen ngala no so on subsel nan da dan pi kam mbata hanan bihaguni sonu to nan ma ban shakan su kaban karan daman su he multi-past shell kan na gbable gbable ye to alala so ne to ne kaman ta zada ko nyasmi lala time ma halina zo ko bizai no kaman banya min male gaba na taba ta zai ko nya taba so sale nyale dodi ka so sunu na mama sunu de pialame wow tukuto ngbo jimat pango ka avance ma be sambane maybe bonne beaucoup akukole ma domi so kam di shahra ndirinye kukole na onzana ta din san ka ko en yule ayira ni mapu nan zan taba ka ban be sambane gum yasam to yila ni mai aya cha unko pi soundtracks ma because din kan na de puna kan na palam be pon tin jian parandu madama tma basungun kamaliku yuma dama yalli pama wayina tazawatma you know man to Sasha kam na kanata across le TikTok de durma okay zubo kaleti mangonduma kama kulto buiza saka konjinabu okay c'est ça la pour le sister Parandu madama tema basungun kamaliku yuma dama yalle pama wayna tazawatma yallo tatabo ipachuga odo yilshipuna mi halden kole yambe parandu madama tuma basungun kamaliku yuma dama yalli pama wayna tazawatma tozubu kaleti mangonduma kama kulto buiza saka konjinabu This is what we are talking about. Sister, kama na onte me everyone na lanfi ke na ko bien tetu ngoma na onzom te bon na mbo mianlana onda kaninta me yina nini amale yirshale kabrazan le pa ne indila wahala satia so non la denma intima yela ka important la track mangwa yule ala jamira dam track nyale okay mi wala kanda yela ma nadia wahala satia katimate pouvoir be wula ka atelebo
Bipoya na bindi mavika na wun zanyanga. Na bindi yurungo vi na wun mijo nyanga. Ti bale yen ka wantwa kawayel na bakudeli. Katazang lorani salma kawayel na bakusali. Yurungo bokona tali bokole tum kasamlungo tesam so abba. Yurungo bokona tali bokole tum kasamlungo tesam so abba. Dunia ngo biara bian pam ni nirdi wala sotiya katiti yan nang mahum kangulankane. Biye nung sangda nirbibi. Wallahi, this is what we are talking about. Naum balga bang something salnama. Ila manguna alaja medadam ilanda. Yes. Wallahi, nyama. Nintam nida yina nini kama karanang mayuale. Nida kuumla. Yes, it wasn't easy. Me come penamba. Wow. Sister, ari pun yele ayeto awurmana kama ande yesha de wani akania na na cheyila pumpum. Do yila nirbana na borma. Yeah. And then film industry ma. Aku na kunna. Son kwen kanatla yesa na chamki tenan soundtrack. Okay. So I'm good to na kunna shana. Okay. So bo she biane samba ne de nyena ngwampie ne sharp sunsu ne. To and the soundtrack no matter movie industry ma. Is it that Buyila na ma banan sabar tra baby ku kamnati yela bumborn store ma chansham ka kreti yila ma. To ka banan sabar tirma. Wow. Ya mangle ayen kamnati yelma a store ni chansham. Ka nzang le changlala nta kan zang yula store ma yi yila de punita. Okay. To ya mangle shab mi biane ditinya na mayetwa. Dunguna buhambu nyele. Okay. She ibola ngunye lunga. Okay. Kutin ya de benu. So ay kana na ti yelma ka denye traditional movie. Yen yela mu be mayam buhami. Wula salama ka bora. Wula yeto aka bordane. Bonum bordin bu wula yeto aka borda fune denye traditional ben yarma. So ka bu ko yela. Ayolo ka o dinyala tan ya kaza nongo kan bo ka tan ya kaza ma de salma nyala wula to dun nguna na bu haka anarete dintima okay ami jil ka gba bo boletema ay jili pacha ile milun siki bo ay bo hay bintin yala la ban maki tima kan nan wula kan bazan le Njahila na mane. Nyem bola metma ma kan yen tima melody intima what ne nan le. Wow. So an pulunung de la soundtrack no matter industry ma benamen yultinya kadama akpamman duya ka wil kama de tuni buku bola tata akpamman piene na nan ban shata ba ma. Yeah, benamin tima akpamman piene dinni citation kap datma. Citation ma mi gba tibma. Tu overpam Captain Antile. Wow. Nta brana jinang da award katini sound but la award. Wow. Mamina jinya the whole world kabnang di bini movie bini awards kabatis soundland award best sound na shebu kuti dimina jinang ka unipagi Kabu yi films na 1 year kan ku ka hal sound it's not possible. De kutona. It's not possible. So kabanang da lebi me kunan kaba pregle ku believe that yila man ku harate movie ma. Yeah. Ba mi be nan ntenti award ma ka tiga yala. So katamal turba all the time. Okay. Yebut nung gutulin se pam ka gutulin se zabel ka bana because nirkuto hen sound ta kanyin zanglan ko hada gul ki tunung de da was ka kon ni kuti sound lan
Bisha halban njunat nzang pamang pu badakane braba nang dale so katiku yele halaka ptiti citation binti citation ma de 3 years mbo so bla agarga shale dama on pa de third one en me kunti industry mami den tona kare jirin samba en kana ka le pala jirin se putu amalte katla janatu zuri of course taba so ko eno en zogam to en o de mbelo ndol so ko bi ben kura jamane of course lala nyale bin shadam kullahi musrma movie industry man zang palala sound ma pulu ya mangle biaram malma pam na yen nan sound anti so akulu yam boy the whole movie industry ma tampaje sa ashal ngo nungule ku zan 1000 yoka nan sound both studio min orientation wow o ko dans ce challenge studio ni nyine na ko yina yel no jo 1000 lan kane 10 million ba 10 million de lan kane so one mbo ko sound mata okay sound manyala mbana rice mbalama ba me yan ko hala movie ma kana nan to mle ne del so ni nyin nan ban shama de zo gara kala to mi hilala yila ma impselenen sidinem ne drive nam so on kwara quite unfortunate karpa ayada pun so be nyaka nan la ban ma en kanzan de chongo ka borne selo ban anyela la ban sha'arin chenma dun kunnan ka alihnin wahala ban man masham na wunun borma kan zanga la pin ma tuma kan bu zanga nan jam kamallan tir so kam so wula ka alihnin ruzu garma man bayre mal biam na chambin nan kwanjo anan na ku yil na balle so to bang nan ballala bang of course so at least chikan ba wahala nan bang sam karan man na wonin zan la tuma kan yin tumale of course so lala ban ma yin chama ka babban anyel ban nan da ban sha'ama in yi ta son ne in yan darga lan table in ban yan wunyen yel makan ba mi yi to a mai yan nan shale in yan nan la me so mi biyan yel makan because aku mimi ne ka rice nyale apa musician ayi wula ko hare yila so sister kan tomnin sound maka unfa ka da puni ki 3 da was ka bubi minage nyale yana tale ka bole tale kaman lanji de tlaze kama mamal shalan magan clips kan yin nan films ma de zogara kalan tom tumin yila nan ma na pelan kwai a dalilin yala dine de zo an yi tin shal so man yel na muna nan la wiki okay wiki tima maka ni mi ngoma de mal nan bo apam de tunete ni ma besoin yila ban ma pune anan la treba ma charge ba me ala ka ben yoyi just because them chibola are nyama pumpum tinji sa ashalun kabna to ku ye ne bu yole oran ya 30 series 300 zo 300 Ghana series ka 300 Ghana series sa ku hila ta 300 Ghana series yi kunun one track kan ku hila 300 Ghana series kala yin yare number so anya recent bin shaw recently now the 400 kabuyo track zo the highest so sound when kale you sound wala mbe when you la sound mala sound man wa yo okay ako you la sound ma ka yo man mangun bamba de la arongo ma be studio okay ako ka te yel manama la sa yin jimele era ba te o inya la arden kan chan that's beautiful ba yo nyama katuna la asholon on trama din kan yin pigin da data download on board ban sha amanan leto I'm believing so na ba yoyi la 500 tin ku shi sa ashal the two na pa ma manager pumpon ka ka te pa so ila bora ko ka ti nyama ka ti charge o ban no oyo ko la karaka na adi la ne ka banang de yila nam nang de banni ma yila ma din na ko yela ba 500 kan padira ka ba stop yila nam nang films ne just imagine 500 Ghana ka 5000 ka 1000
to mami ben chang man tinye shaba mata ban ma den na ne tabala ma so kwa mi saran zala on deserve rule mo ko kana mebe ka yiro ya ma on kuto chentuma ngbane dirshe puni ka chang nin tin nan ban sha puna agbane nya ka batmango ko fil le kama an bolla shema da ban mana kan de yelma ka chang tin yeso nzana kami ni kadila man simsilo ba nyi ne za sama zo ko enzon to ma de ke puto akata malma to mala puto anataba to mala puto o ko mi bin shari en velo binma en fana la min nang le kalli ne nang shalma difference jala da pun wow hal de market na onzo bibi yel na onzo bibi yel me de dabo o way kulli an nang bin shama no chance to fake person so ko gata na yes on your difference bien on your difference sister de kulera te to asma be tun ko ye shamnya kama de tunne tun shema te ban shaten nang ma ka che tab amana dibu because so ko to di wahala nere na amfane kan de tin non yin kan mbo no ndi wahala tin yin mauna kan won logia ka ven yalan gamba sister do you need support about songs nisal namsan yeah about support pamba ka so yan support as so den ko ni to mdole de kunyala okay na ba so din so kama wula maybe on ko yan pai be nyi mama ko yan pai amal number share son to bole o bora ko ni to mara yeah amal number de to bole din yala abor makato yale okay and then kam manager lam beni dadabu ata busy okay so aku binyo kanya minister afa alaisan afasa ni minister muni lambala okay so omino nkonyango okay so kanamba magbalam beni to chan yele press mbela saka so fan sister bi bang no nang na ben shama de ma fa na te industry ma so ila kana ente boro no nang ben sha de choko ka tinya ka zovi ko dita mana chan ente diran fane pompon te ben ma strictly business ay bo Allah de tuna gwa yihre Allah kalab nya la shere andirma ama ay kutu nang le ya ni chete na afik kable tuti zaha de ku bien bo man dara buza ha kan yarma te pa bo Allah rapa te bo Allah rapa so sister number ma maybe anto bolti so ibora ko onto on contact le okay number ma nyala 0243 789 okay 799 okay 0243 789 799 okay ama soro polo kol manang mashijin takaw shabto call realawo ato ku sonto ku kola namba karnya shijita kol shil ku kola so nji shijin taka nzisa no jeje taka so ni pa business pansuro de kolo gebotia sister tejima and pon non freestyle share biara ma mama de dumapa so mala fans ma ben request personally yi share ne atba de freestyle dernier daba ne do yili de daba yo ma so te ma daba ma face Pumpungo daba ichamika dabim bati mambutana dunilan laman kande Pumpungo daba ichamika dabim bati mambutana dunilan laman kande Kadukam belala kadukam belala kadabazanye yimdunyani Pumpungo daba ichamika dabim bati mambutana dunilan laman kande Manda punyalan nabiya norika gamda yang duntang ni shalpolo mi nabiya oklan yala ni shalpolo mi nabi chanla
Tinshe intilawi soyen dawli bita kazo manna ko kul do dunia ndabutana do nantila mani kandi. Wow. Bita kazo arbutana na kul do. Wow. Do yilma ti chama. Oh, do yilim bala. Mpatawa yen do yilimam bala. Wayo do yilimam bala. Do yili kankum di kayari. Ban mada yalma kanza sinunkum. Kanzonim yalma kanza sinunkum. Zungodim pamangu ngun kamal wuri. Ye do yil zalmaza. Wayo yalkum zalmaza. Ye kankum di kayari. Doyili bombala manna jinjina jintila biati yenira kanintam nya barbari ulangibira yenintam barbari yungzura yenintam barbari wayo kankum di kayari. Sister, boleh la kasa hashe kam ni ku nang yira tenen kan miar bata. Te dabo kan ko miar bata. No bin sha adam bibi ha gona kan lehre kan nang da ma. Me ba nang tela ban ya shan aka. Tin nang da maro so ka ma de nyala balance. Okay. So tin nang da me against da ba ka chaka do mi ba. Nang against ba. Din nang min okla ni nang da me yarma. Okla against la pa. Okay. Against da ba. So tin yina na style shalam bala. Okay. Okay. Wow, so that's the nyala balance. Ti bala ti nang da la matir taba. Okay. So mama personal favorite Zamana Taya freestyle. Okay. Ma Zamana Taya Pade de yaksama Letuyana lamna dunia nantinye dunia ni lewagisham and dunia mataya zunguso kamlela no kurugu no bezo sombla unisobia ma jamantaya pade de yaksama Letuyana lamna dunia nantinye dunia ni lewagisham and dunia mataya zunguso kamlela no kurugu no bezo sombla unisobia ada chawsa dunia dan shali kan yagal nole nunkum kamma probol mana inti yalmani chalkum suwayo nabi ngum banang saha o ma parandang de jebo dunia ni namam bukong ma dunia ngunin na kong objali kan ngabo bol mana tigba ma tablo o manga kan manga le dunia ne tibugi nguntumbale ya doasa nangununkum de dunia ni kayal nu kaso dunia puni nazungu oli gumba ongbub ma venyala tana bananga yumpale mawayo kabale burma zaman jambo sombla yune sobia a dunia mataya zungu kamlela no kurugu ngunu bizu sombla yune sobia. Sister, la particular yila mama drama la movie. Is it a yila man da ina ji film ma be film mara ko chermene la yila mama. Okay ya. Movie track nda nyele ka okla da nang lati afa digital. Okay. Pa. Okay. So afa ko ra nang lati ka opa ang male Sakina Aisha. Okay. Mama Aisha. So ka bong male. So ka Ola be otenme yila so dranyela ben sound demo track dranyela face so ben yilna ko ten lab me ka chantin mele mba me kabra nangle okay ben nangle mba zaman ta ayama so ka bakuna
ma mi ta zami nin fu yino da manager te da bu da manager ta za a Taibes so ka da bu nim yilo no ni oyen mbama zo waran malma mi ka so ngun terma cincin ma ne pa antir bi cincin ne zo da tunurin yala ma so ko cheka te lab studio kan te lab mi mama wow so ora tranmela mbama foi ka te lab studio kan te lab mi mama wow that's beautiful apan pa e to anye den sane to npalan pa e to a nko yela mani ti dim solo ti zo mataba tere cheka tab nyamma biarte ay taba che di pasha ka so ba yipulun taba garlala wow and now you know den yira den mala barka ngare den dira so ay gibjala now no to laps pamta wow les autres dim solo te tab son taba okay ka movie industry ma kunku kan yaran yar matir solo za ya ma te di wahala yu pam industry ma ne te mi kaban sha te bank bank te ma industry ma te mlenya bank kaban sha industry ma ne les autres dim solo be tab son te ba ka te gbang man te taba te gbang te ma te dagbang pam les autres tu ne dagbang nam lihirang ba turute of course donc on ka te lihir tu ne nyar ba chan de tu ne be lihir nyanga nyarte yes dus obedim so lo tabson of course and then kale zang pour son train yung zaha nang ban yin matele yile nyane okay nchang na te zang pour son ti alaji ni say yung zaha nang ban yin especially alaji zakaria okay ngun ko palang buwe family man ba pour jibril okay ni waka so yinga okay na onzo me mbisha tu na mbangu umsima oda kan dal ngo katemulu okul na nzumu na mbwa to ka obimaza nzanga pour son tirba ni aji falila na okay falila ba wa yanga mbalama de wanda kan chane choko bane atu so nyama so yanga mbala na do ya aja tizan pour son tira ya nta ka kula pour so kam bambe yon pura Taibes zana ngbanyin banun kutab mahala kan te page ne papa re chelongo especially dada bu mini dada sani okay Taibes zam purba okay ka pure so kam okay banye saha nto gbupte program ngoma nzana puru song tir so kam okay banga ye ma ka ko gubulala ka cheka te program ngoma chang katanga na on cheka den kanna ka tension kanya TV station ka te jiyo kala nzan puru song ti dundongo manager ni yilungo bin tuntum de kam nzang de okay puru song tiro na nyen kola ngon jiyo nzang de puru song tira sister nam one last thing mini akwanjwa pune akuna mayilshe kasona bogumle lokshe polo adale barka mbwanne akuyile ayil pala pune nche katinye first people nte table bandwel te jimo ka bogumle asa okay wa dimi wala kan yalma di yayanna be mine pire shel ko parga to manda surmi ne yankuldo ka kulla da song yang bumanauzo nda surmi ne yankuldo ka kulla da song yang zormanam pau mabunang saha ka kullandum yurbuzare panam pau abayurandi wala pam diditu minagum manawonso that's beautiful sister me what la damle ke e umoma tinzan chongo kapo pam no to nyesa twena to dumo pune ntizan afane dem benzanti selon kedi moma niku en yesham nyela kadama tizo me na ndin ko ya tetabe son taba domi tabuma pune kazo simzura ama tibu taba son taba tukuto zuge kati chetab amana dibu
amana mama ndumana mama ne kuli je ben sha zan han balawma so ne simse ben sha chekar pago den yelne den yesimisne ne what belongs to Caesar give it to Caesar de yune kanirbo ben yara karbon manba yamane selo dir wahala pam kar kunya bin mo bin da bala ka so dile en fum se malala ma ka vien yala ngambala ma banam pile indasir ma nan kana karta pa lo cheplo dem pa ma les o bolnam bazanti dinan maka imale occasion ka bonu kana de puni on to kana te performer reception nyali lugul kam jamane jamna ka ku yulte gba kadama aburumi I contact la number ma amasanto difila ka po hayu taba de ma panyala o yere ona mal yirshanga kar doya tabo ma anche kar na bayina ma dozo dina mo ka fil sister yila pam ka borne la wil pala ma de gba yina keda anto ko lo ka mino difila nyayi nan sham ngilum bona abu ma jimo kati pi bol inside tamal kan pande jande kadama e chamete subscribe to YouTube channel ka follow it on TikTok Facebook bazan hati bien anto like ka follow déjà ha guide kom nyala ko se chile angele vena nam nyala ban tabrson titi jimo vena don kom indire la yalla de ma afrika bora na na jinu vena to ba na bu moye to akampa yermo ana bu vena nyin chent dal domi Ghana Medical Laboratory banda kulun bo vego zan pa koma din nan kase polo komo manda tinye ko shedin nan kase ka je ma ka bora din san demi pala ko shedin mal lagre so ay kulun mu ka ay bora kom nyin chent bo vena comme ma nyula di cheka alan fibi ani buna puni domi ay bo docteur nan ne yani tinin buna puni kom cheka tamal alan fibi ya ngama do ami bonne alan fi ma di ya alan fi ni sham min bon fen comme ma shi den ko bien balama ne zankion kazan pour son zanti manager Samed Muneti CEO zanti Garecom TV table Mr. Dan pour bro side anan daba e kamina pour hayu taba last week mara call ma maybe tino zo son week mo pune tinye taba table nir kam ngumbe samban ka tabre son jimo ne bambe Facebook muntu all social media platform ka do jimo te zan pour son intria ti bi recare vela na yuko pune tin labna tin zan jimo ta to zanti assalamu alaikum